Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. E sili el sela wali imtamai tai whau ua kolisi a onga tuspa ia le rima. O les Australia so iwa o te sema lua o lua. Ua wha amau I tala wha solpito le to selau ma le valu. O li imtamai tai whau ua kolisi o le onga tuspa ia le rima I Samoa. Na tatou mo le mawina ai le wha unga. E to o wha se fululua tausanga mua mua. Tolu sulfito le tausanga lo na lua. Lua sulfa tausanga tolu. Lima le tausanga wha. Talona o tawina. Ile upo le atua. O se vaenga o ila atou na, o ni whaifi au tau sinuu, na toe a o ngai. A wale sa ili ngā tili, o le malamalama angai upu sili, a wale sa ili a tili, o le malamalama angai mata upu sili sili po le theology. Tila anga whaaltus pa ia, biblical context, ai maise le lonoto le so ino le fiong pa ia le atua, I mata upo e pio le vala a wina, wha perofetanga, wha benga, wha alinga, wa o onga whaaua o le whiau whaatala le lei manisi. O le sunga le o oia o whera olo, mai le fio anga wailu tai. O se tasi leo tamali ina whaauina ilon tausanga lua, I le tātou whaataluanga na ia whaailoa le tele, ma le tāua o le ola o oina, ma le malamala mai le fio ngā le atua, a wa ua whaasa o sa o ai lona lava o langa. I le ngata I le vāmano na toa lua, le whalitua ia whale whaa, e vāma le whānau, ai o Leilua ai o na ola matau, e tusa malewhitalai mai o le tuela na upu. Na ia sauna o fōi le tāua tele le tangatanga lue, o na iloa usi tai I tai, submit to leadership. E le ngatai au na tutofia le atua, tai o ngā ruenga, e ka le sia, o nu uma le tunu. E tātou fsilingies wha moe ngole sunga ia o whera, malwhiltua mo le lumanai. Ana ia sauna o le wha moe, mua mua malama ia fionga pa ia le atua. Lona lua, ia I loona o oina mua, ia ia malona to lua ma le whanau e tusa mata ia la mai le upu. Lona tolu, ia wha awau peo na sa ili le finangalo le lii, a o fuafua ai wha awau lona tausanga tolu, ili a onga le tausanga fau. O le wha malo se le sunga ile awa o, le sunga o whera, mua alo matu pulanga o le tunu. Ele se isi ele au ngā ele atua. Ia filifili lava I tātou a o na filifili lava I tātou a o I manava o le tina. O le taimi le liu ese mai ai ma le wha maoni le tangata mai le leanga o le larolangi. Ai o foina ma le ato atoa le o langa au na ai le li. O le tangata manuia, o le ainga, ma le whanau manuia fo ilea. O moli atua ai ma tātou wha manuianga. Ia alo ma whanau uma na wha uina. Ai maisel tapo I ngā mātua a inga, susunga I whawhea ngainga, whaltua E kāle sia I fia, ma ia mawai se kirisi masi fia, ma se tausanga fōmanuia. E nisi o tala le whontanga lona sulfito le atu Asia, ma tau pulenga o le Pasifika le Asia Pacific Regional Meeting, na awa atu iai le fionga le Minstar, le sunga le tinu Waynes o Yalo. O lea whontanga na whaino ai le fionga le Minstar I se pepo whamtalanga, le lipoti o tu ina atu le whaalapa putonga whaavao malo, le International Labour Organization le so fitu o te sema lua o lua, le tāua o le tepa tau lai, I le tutonunga le mua tangata malon toe whaaleia talumaya a fianga o le COVID. Whailo le fionga le tinu ua tunga lunga le te tauai, o na ave o le whaataua ia o onga maa ngava atawa tinae, ia ila toa o lo to mua I whaatino ino ngā ruenga, a wale alualu ilunga mo le growth, ma toe whaale leia o onanga. Whaatawa fo ilan saunoanga leia yoni ngā ruenga, e wha moe ia I tūpulanga tala vau. Ila taua iei mana o ngā whaapitoa, ina ia iaini fuafuanga te tau ma le lei, e avea matausi nionga moni por kalame toi fuata inga. O le soifua manuia o whanau o lo whaipea lea ma popolenga, ona o le whaatino ina o ngā ruenga, e lama ti ai, ma alualuai ilunga o ngā ruenga e whaapolonga ina I whanau. Ma ia oto ma iaini vaengolo ave ia ili whaamua, e au fia ile vaengolo na lua o a iainga o tangata whai ngā ruenga Samoa. Toe si itia o le malosi o tula fono, ma le ofia to le leo le tangata whai ngā ruenga. Ma ia ava e sea sa wanga, ma le whaatau ma oi o tangata whai ngā ruenga. O tā penanga le usu ngā fono a Samoa, mo se sila asanga na mamoli atu le lato mau ili fono lona sulfitu lea,
ale APRM e au fiai te unga po fiutana inga ile whaavai le ILO ta siva waluono. Ainisi utala ua mai asaini ai nei sa malienga MOU po le Memorandum of Understanding ile vao Samoa e Lua talu mai le asusfulu o te sema. O le sile taun unga manuia u whanau mai le toi whaafowina o so tanga o Samoa ele whai ngā malo le ko vana ia talawenga ma le malo fau le whatutu ele atua Samoa ua tasi po le fast. Ua whaitau masina o whaia whiutana inga ma ngā luenga whaatino i le vao tai umta ngā luenga o so ta inga a malo e Lua le ASICA American Samoa Telecommunication Authority i lona pulisili le sunga Falelimu Chakleota me le ASCA ma le minister le AMSIT le Ministry of Communication and Information Technology so ta inga matomai whaona po nei le sunga toe lupe po muli nuku o ne semo ma watu iele langolango whai ngā malo e Lua e iele taun unga ua saini ai lea malienga mai le soiva o te sema lua o lua ia si itia atili ai awala tau so ta inga whaona po nei mo nalu i tau whaale vao malo i tū tau te mau ainga por kalame le MOU e au fia ili si itia o to mai ma awala tau so ta inga i sona ato o toa atili ma ona whaamanianga o le taun unga ma le anganga tonu o le malienga o sainia o le atangia mai lava ili te mau ainga o le soifuanga o sa uma ma le tau o le so tanga po so ta inga e maua e Samoa e Lua malo na sao ili te mau ainga o te mai whaona po nei o le tū o tau la i eile malienga lea e au fia ile line of so ta inga i lea li titai deployment of submarine cable mo Amerika Samoa ile laina le ile vao tutui la maupolu e mawaile so tanga o Samoa le malo te lo meleke ai mo Samoa o le laina le si ti ai le ato tona le lay of so ta inga ma taungo fia i fo i mo Samoa mo ona tanga tanu o se tulanga le leilea mo le ASICA e pe ona tala no ailo na pulisili le sunga Chakleota o le pule ngā le manu matala wenga e tau tangata malama Amerika Samoa na mawaf so ta inga me tau whamtalanga mai o ongai me tau soifua malo loina ai of so ta inga mwheo inga whaititia mai o le nganga fo ile na o le pulenga le malo i sae ia whaasoa atu i a inga i Samoa le laina lea mai Hawaiki e so ania tuai fo i le malo fau ale fas mana ta penanga o le anga i lumanai sa nolmin staff so ta inga Samoa le sunga po mulini kuone semo e ta tau lavan of so ta i Samoa e Lua whaonga ai to mai whaona po nei sili atu i ana ati na e whai malon te mawainga ai o le ave fo i o le whaataua i a o awina o na tangata i to mai whaona po nei i a maua tangata umale ngā lulu e whaatasi e awala mai ei manu Lau Samoa Entertainment TV mas whaapoponga i lea soa tai au i alo fo le tua ai whasai koea